Honestly, veliko artistov sploh nima anime art, ful je western. To jaz tudi vedno bolj opažam. Mislim, kakšni anime konvenčeni so, ko je vedno manj animejo dejansko. Artisti, oni sam hočejo biti tam, ne morejo pa organizatorji judžati, kdo bo prišel not. Ne morejo reči, ti pa ne smeš. Še vedno so pa v okviru nekega geek culture ali je tako, tudi delajo čist neke Ne, imajo anime art, ampak je v stilu westerna. Okay, I mean... Jaz imam anime. Art oziroma stil je čist subjektiven, torej nekaj, kar bi si ti zmislil, ne? Samo od sebe, pač to ni nujno, da anime art je anime-like. Right? Anime stil, ja. Se pravi, velik je vsak artist ima nek svoj stil. Ker ko si rekla western, jaz sem si bolj predstavljal ta fantasy, high fantasy, pač Lord of the Rings. Ti si ga moraš predstavljati. Jaz sem si tako predstavljal. Pa serije, ko imaš... Western stripi. Western art. Mi imamo tudi ful drugačen način risanja že od otroštva. Otroci na Japonskem se drugače učijo risati, kakor pa v Evropi. To bi si predstavljal, ja. Zelo drugače. Zaradi tega imajo pa tudi ful drugačen stil risanja komikov pa tega. Ne vem sploh, mislim se, Japonci govorijo o svojim mangam komik. Tako da za njih so to komik. Manga pomeni komik. Ja. Manga pomeni komik. Tako da... Tako kot animation. Za njih je animation It's basically cartoon. It's basically Japanese made ali pa western made, vse je anime. Ne? So, ne gledajo tako, kakor mi. V bistvu je ful kreganja glede tega online. It's so annoying. Pač online diskač. Jasno je, zakaj so hoteli trademarkat anime na zahodu, zato da je bolj distinktno, kaj prihaja iz Japonske in kaj ne. Zato, ker je ne samo pač art, ampak tudi vsebina se pač precej razlikuje, ker je na vsebino vezana tudi kultura. Ne? In je pač potrebno produkt prodati kot, vi prihajate v nek nov produkt, ki je maybe drugačen od kulture, ki jo poznate.